Igitabo kya Luusi eshuura y'okubanza. Elimeleki na Nawomi okushuhukira Mowaabu. Omu biro by'okutegyeka kw'abaramuzi hakabaho enjara omu nsi. Omushaija wa Betelehemu Yuda yashuhukira omu nsi ya Mowaabu, we n'omukazi we n'abatabani bombi. Ogwo mushaija akaba naayetwa Elimeleki n'omukazi we naayetwa Nawomi. N'amazina g'abatabani gakaba gari Mahalooni na Kiriyoni. Bakaba bari aba Efurata, aba Betelehemu Yuda. Ku bahikire omu nsi ya Mowaabu baatuurayo. Bwanyuma Elimeleki iba wa Nawomi yaafa, Nawomi yasigara n'abatabani bombi. Bashwera Abamowaabukazi, omwe akaba naayetwa Orupa n'ondi Luusi. Bamarayo emyaka nk'10. Bwanyuma Mahalooni na Kiriyoni bombi baafa, Nawomi ogwo yafeerwa n'abatabani bombi. Luusi okwanga kutaana na nyina Zaara. Bwanyuma yimuka n'abakamwana kugarukayo naaruga omu nsi ya Mowaabu, ahakuba akaba yahurire omu nsi ya Mowaabu ku Mukama atayayiire abantu be akabaha ebyokurya. Yaruga ahu yaabaire ari hamwe n'abakamwana bombi bakwata omuhanda kugaruka omu nsi ya Yuda. Nawomi yagira abakamwana ati mwiroko buri omwe agaruke omu nju ya nyina. Mukama abakorere eby'embabazi nk'oku mwabinkoriire na banyakufa. Mukama abahe obuhuumure omwe omukayiiba yabanywegyera bimusya amaraka baarra. Bamugarukamu bati ngaaha kureka nitwija kugarukayo niiwe omu bantu b'owanyu. Nawomi yabagira ati baana bangye mugarukeyo nimwendera ki kugyenda nanye? Nimugira ngu nkiine abandi abaana omunda ngu nyensye baba bashiija banyu? Baana bangye mwegyendere mugarukeyo ahakuba nkuzire tinkiri w'okushwerwa. Nangwa n'obu naakugira nti nyine amasiko nari n'obu naakushwerera omushaija ekiro nazaara abaana b'aboojo ebyo mukabategyereza okusya ahi barikuhurira, haza ekyo kibazibira kushwerwa? Ngaaha baana bangye ninshasha munonga aha bwanyu ahakuba Mukama abangiire omukono gwe kundwanisa. Bimusya amaraka gaabo baarra. Orupa yanywegyera nyina Zaara konka Luusi we yamubaho akaramata. Nawomi yamugira ati reeba mukaabaro yagaruka omuri beene waabo n'ahari ruhanga we, niiwe garukayo okurate mukaabaro. Luusi yamugarukamu ati leka kunyeshengyeza kusigaho n'obu kwakuba okugarukayo ngu ndekye kukuratira ahakuba aho oriza hoona nanye niho ndiza, aho oriraara nanye niho ndiraara. Abantu baawe nibo bariba abantu bangye kandi Ruhanga waawe niwe ariba Ruhanga wangye. Aho origwa nanye niho ndigwa kandi niho ndiziikwa. Kuharigira ekyantaanisa niiwe kitari rufu, Mukama kinture n'okukiraho. Nawomi ku yareebire amaririire kimwe kugyenda nawe yarekeraho kumugambira. Batyo baagumizamu bombi okuhisa obu bahikire Betelehemu. Ku bahikireyo ab'omu rurembo boona bajagarra aha bwabo n'abakazi baabuzana bati bitu ogu ni Nawomi? Yabagarukamu ati murekye kunyeta Nawomi kureka munyete Maara ahabw'okuba ow'obushoborozi bwona akankorera eby'okusharira munonga. Naruga kunu nyijwire mbwenu Mukama yangarura ntiine kantu. Nimunyetera ki Nawomi haza nimureeba oku Mukama ambonaboniise kandi ow'obushoborozi bwona oku angwisize akagwe. Okwo nikwo Nawomi yagarukire na Luusi Omumowaabukazi omukamwana nibaruga omu nsi ya Mowaabu bahika Betelehemu omu itoojera rya Sayiri.